tubahaye ikaze twagarutse kandi kuri Matare TV kuko mutumenyereye se mumaze kutumenyera tubahaye ikaze bakunzi bacu. Uyu munsi twifuje kugaruka hano nkuko mutubona kuri kamera yacu, hano turi kumwe n'umupasiteri, ndagira ngo amazina yanje murayazi, ni Bisabo Jori. Turi kumwe n'umupasiteri wacu mukunda cyane, mwakunze. Navuze ngo uyu munsi uko biri kose ndamushakisha, jewe ni pasiteri wanje, turasengana mu rusengero, ndamushakisha mubone mubazanire hano kuko mwamukunze muri benshi. Hari benshi baza bumva ibiganiro byiwe ntibabikunde, ariko hari n'abandi bimaze gufasha kandi bateye intambwe, bahindutse kubyo bari bubakiyeho. Rero niwe muri kubona hano imbere yanyu, twamugaruye kandi kugira ngo arabanza twibwire amazina yiwe, wenda hari bamukurikiranye ubwa mbere, arababwira amazina yiwe namara akomeze. Ikaze pastor. Murakoze cyane, turabasuhuje mwese. Amazina nitwa Nkurunziza Gisindo, nkaba umupasitori, nkaba n'umuvugabutumwa. Murakoze. Yego, muramwumvishije amazina yiwe nayo, ni umupasiteri, ni umuvugabutumwa, agize iminsi atubwira hejuru y'ubuhanuzi, hejuru y'abavugabutumwa bahanurira abandi binyoma. Kandi koko nibyo impamvu namuhamagaye, kuko naje ndashigikirana nawe, ibyo avuga ndabishiraho 100%, kuko byaba ari byo. Rero turagira ngo tumubaze, hariho benshi bataramukurikirana, wenda baba babonye yica n'ubwa mbere, ariko ndagira ngo atubwire ku butumwa afite bwiza. Turashaka guhindura abantu, imyumvire y'abantu, arashaka guhindura abantu, abazane ku Mana. Abantu twagiye nabi, ariko turashaka uyu munsi ngo tugarure abantu bagiye inyuma y'Imana, tusubire tubagarure ku Mana. Pastor, ikaze rero, ikiganiro ni icawe, ni karibu. Urakoze cyane. Cyane urabona ubutumwa bwiza, bo tuganira bizeye ubutumwa bwiza. Ndabizi ko mwizeye Yesu, ariko muri iki gihe hateye ubutumwa bw'ibinyoma, haduka abahanuzi b'ibinyoma bigisha abantu kuramya ibigirwamana. Abantu basa n'abibagiwe ko ibigirwamana bitazabyumva, bitazabigenda, bitazabikora. Igihe cya Eliya hari haradutse abahanuzi ba Bali, bakabesha abantu ko Bali ikora, bakabesha abantu ko igenda. Ariko rero Eliya wagahakana ko Bali itazayumva, itazibona. Twebwe rero ugasanga dufite ikibazo cy'abahanuzi batweretse icyo bita ibiheko. Ibiheko ni ibiti, ni amabuye, ntibyumva, ntibigenda, ntibibona. Ariko rero bakatwizeza ko bifite imbaraga, bigenda, bibona, bishobora guteza umuntu ikibazo. Ariko rero ubutumwa bwiza buza bwerekana ko ibigirwamana bitakora, bitagenda, bitumva, bidashobora gukora ikibi cyangwa se icyiza. Reka rero tugusubize mikoro, hanyuma tuze kureba icyanditswe. Utarasoma icyanditswe pastor, hari abantu bari mu kuvuga ngo waravuze ngo nta barozi bahaba. Icyo kintu nico, nta barozi bahaba koko? Icyo kintu ndagira ngo kidusobanurire, cyangwa se nimba banahaba. Nje icyo nemera ko abarozi bahaba, ariko imbaraga zabo ntazo ntizikora. Abantu ni twebwe twabihaye agaciro, ariko nta mbaraga bagira.
ariko abandi bakavuga ngo bagira imbaraga barakora bari mu kwica abantu. Icyo kintu ndagira ngo ugisobanurireho cyane, ubanze utubwire kuko abarozi badahaba. Urakoze cyane. Abarozi babaho, cyakoze abakristo bubu ntabwo bazi umurozi icyo ari cyo, ntibazi n'abarozi icyo ari cyo. Abarozi mu ivugabutumwa ubavugwa mu rugenzi rwa mbere rw'ivugabutumwa mu bapagani, niho uzawigisha inkuru z'abarozi n'iz'abapfumu n'iz'abaramya ibishushanyo. Ni ukuvuga ngo abarozi bavugwa n'ijambo ry'Imana niba ari abapfumu baragura, abo nibo barozi. Aba bapfumu baragura ntabwo babereyeho kutwica cyangwa se kutwangiriza nk'uko tubitekereza. Ni abantu bifitiye utuzu twabo bahenda abapagani bakabajya imitungo. Abo nibo barozi bavugwa na Bibiliya. Naho rero ibi tuzadutekereza ngo bano babyeyi b'abakirisitu ngo erego nibo barozi gatoya. Abarozi uravuze ko ari abantu bahenda abakirisitu? Ni abantu bahenda abapagani. Bariya bafite utuzu twabo baraguriramo. Urabona iyo turebye muri Bibiliya, abarozi bavugwa na Bibiliya ni abantu b'imaji. Aba b'imaji nibo bahanuriraga batazi Imana n'ubundi. Iyo umuntu yagiraga ikibazo yajaga ku barozi akaja kubabwira ikibazo yagize bakamutabara. Nk'uko twebwe tuja ku bayumbe, abapagani bo baza baja ku barozi kubashakiraho ibisubizo by'ubuzima. Ese iyo bagiye kubashakiraho urabyemera ko biba biriya baba bagiye kubashakiraho biza biba cyangwa ntibiba? Inshuro zose bahamagaye abapfumu n'abarozi kubabaza ngo nta munsi n'umwe bakemuye ikibazo. Ni abanyabinyoma, ni abantu babesha batazi Imana. Barasa n'abariya bafite insengero z'ibiti n'amabuye. Bariya bakoraga ziriya nsengero babeshaga abantu. N'umupfumu uragura azabesha abantu, niko kazi kiwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo akora ngo hari ikibazo bidufiteho. Nta kibazo bidufiteho. Ikibazo afite ni uko ari umupagani ubesha batazi Imana. Arabesha batazi Imana. Arabesha batazi Imana. None se nk'aba bayumbe twebwe hano cyane cyane muri Kenya, rero si muri Kenya, ni ahantu hose. Ubu nyine ni ukugwaza umwana, ni ukugira gute akabazo kabo ukama wiruka ku bayumbe. Abayumbe nibagusengere, abayumbe bakura ibiheko kandi bakanabikura. Nturi mu kubona ko babikura? Abayumbe ngo bazakura ibiheko. Jewe ntibaragikura iwaje, ariko hari aho bazabikura. None se biriya nabyo urabipinze? Urakoze cyane. Icyo bita ibiheko ni ibigirwamana. Ni ibiti, ni amabuye, ni amasashe. Ni ukuvuga ngo ibigirwamana by'abazungu byo byari bifite amaso, ariko ibigirwamana by'abaswa byacu twebwe n'ibigirwamana by'abanyintu tibigira amaso, tibigira amaboko, tibigira akanwa, tibiza bibona, tibiza byumva, tibiza bitekereza. Ariko rero abatazi Imana, umuntu iyo atazi Imana uza umwereka igiti ukamubwira ngo iki giti kizagikora ibi akemera. Abatazi Imana nibo bazabereka ibiheko. Ni ukuvuga ngo baratora amasashe mu yandi masashe bakayakwereka. Umuntu utazi Imana ntiyomenya ko isashe itagira ugutwi. Ko niba uzi ko umuntu yasengaga igiti akizera igiti ngo gifite imbaraga, niko n'ubundi injiji zidasobanukiwe iby'Imana baza bamwereka ibuye cyangwa bakamwereka ishara bakamubwira ngo ni igiheko. Igiheko ni izina ry'ikigirwamana kitumva, kitabona, kidakora. Kidakora iciza, kidakora n'ikibi. Ariko uremera ko umuntu ashobora gusengera umuntu urwaye agakira? Gusengera umurwayi, Bibiliya ivuga ngo muzarambura ibiganza hejuru y'abarwayi babe bazima.
ubwo ni ubuzima busanzwe rwose. Gusengera abarwayi biremewe nta kibazo. aho ntaho bihuriye n'abarozi n'abariya babesha abantu ngo baragira baza basenga bigakunda ibi. Urabona gusenga, usengeye umuntu mu izina rya Yesu, ririya zina rigira imbaraga. Ariko ibibazo bakora ngo ko barashaka amasashe cyangwa amabuye, biriya ni kamere, ndetse ni kamere y'igipagani cy'akarere twatuyemo. Babikoreshwa no kugira ngo bagire isifa, bagire icubahiro, babone uko barya imitungo y'abaturage, ariko nta kindi kiba kibirimo. Ndetse kiranazira, kuko biri iravuga ngo ntimugakurikize imigenzo y'abanyamahanga, ntimukabigane, ntimugakore nkabo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yashamburiye aba arimo akora igipagani cy'abakongomani, abakora ibizira imbere y'Imana. Nico gituma uri mu kubona ababikora bagira ingeso mbi, ubuzima bwabo ari bubi, usanga ari abantu batizerwa, usanga bakunda kuba abajura, babahehesi. Iyo umuntu yagiye muri biriya aba yavuye mu murongo w'Imana. Ariko umuntu ukiri mu murongo w'Imana, iyo bakuzaniye umurwayi umuramburiraho ibiganza gusa, ntiwirirwa uja gushaka amabuye n'amashara. Urakoze. hari n'ubwo adakira, ariko hari n'ubwo ushobora gusengera umurwayi ariko ntakire. aho ni gute wohavuga gute? Umuntu kumva wasenze pe ariko ugasengera umurwayi kumva ntahakire, ni gute uko tuba wizeye cyangwa ni gute? Icyo ubwo ni ubuzima busanzwe. Habe n'intumwa, hari umunsi Yesu yaje asanga basengeye umuntu urwaye abadayimoni ntiyakira. Yesu ngo ashike, kandi ari intumwa za Yesu. Yesu ashike arambura ibiganza hejuru ya wa murwayi arakira. Ni ukuvuga ngo igihe adakize ntiwoja mu by'abapfumu, kandi nabyo si byo byomukiza ngo wisuke mu ngeso zo kuja gushaka ngo ibiheko n'ibiki. Usenga gusa, arasenga mu izina rya Yesu, ukira agakira. Hari aho Pawulo yavuze ngo mugere ikirenge mu canje kuko nanje nakigeze mu cya Kristo. Iyo umuntu agenda ashaka ibiheko, aba agera ikirenge mu cy'abapfumu b'abakongomani, ntabwo aba akigera mu ijambo ry'Imana, aba yagiye hanze y'umurongo w'ijambo ry'Imana. Murakoze. Ubutumwa wabwira aba bakirisitu, wabwira nko kurekana n'abariya bayumbe bagenda guhamagara ngo nibaze babasengere mu mago babakurira ibiheko. Aba bakirisitu novuga ni ngaho tutaramenya Imana neza, ni ngaho tutarasobanukirwa neza. Ni gute wabwira abakirisitu, apana abayumbe, abakirisitu ubwabo? Abakristo ubwabo icyo nobabwira n'iki ijambo ry'Imana ribabwira, riza rivuga ngo nimba umuntu arwaye atumira abakozi baze bamusengere. Ni ukuvuga ngo warwaye, abakozi bafite umurimo w'ivugabutumwa nibo bagira inshingano zo gusengera abarwayi. Wewe nurwara, tumira abakozi baze bakurambikeho ibiganza, uzakira. Ariko iyo mugenda mutoragura abangaba ngo bashamburiya, uba ushatse kuzana amazimwe n'inzangano n'ibibazo, kubera ko uba wagiye mu murongo mubi. Uzana inzangano, ubwicanyi n'amakimbirane. Ariko twaba dusaba abakristo, icyakora kino kiyumbe gishamburiya twaragihagaritse. Itegeko ryarasohotse rigihagarika. Ntabwo muraba mwumva ko ikiyumbe nico mwahagaritse kiriya gishamburiye? Kiriya gishamburiya twaragihagaritse rwose, nticyemerewe kongera kugera mu miryango yacu, mu matorero ntibishoboka, no mu miryango ntabwo byemewe kuvuga ngo hagire umuntu uzongera kuvuga ngo karashaka ibiheko. Kirazira rwose. Urakoze cyane pastor, urakoze kuravuga amagambo meza kabisa. Kandi abakirisitu, njyewe niba mpa nibanda, muraba mwumva
abayumbe ntabwo bafite n'amanota meza n'aha hanze ko murumva ibiha bihinda hanze by'abayumbe. Ni mugaruke ngo pasiteri aratubwiye ngo nuzoza ugwaza genda ubwire umukozi aza asengera umwana wawe cyangwa gusengera cyangwa nawe wisengera. Ariko ibintu by'abayumbe bamaze guta agaciro, bamaze guta amanota ko baradukorera ibindi bintu bitari byiza. Rero muraba mwumva uko pasiteri ababwiye. Hari icyo wari ugiye kuvuga ngo cyanditswe uri butubwire? Aho nari ngiye gusoma nari nshatse kubereka ko ibigirwamana bidakora mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 10 umurongo wa 5 haravuga ngo bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse ntibivuga, bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza. Ntimukabitinye kuko ari ntaco bibasha gutwara, ari ikibi cyangwa se cyiza. Ni ukuvuga ngo icyo bita ikigirwamana ngo utagiteruye ngo gikuraho kiri ngo ntigishobora kwivanaho cyari kiri. None wazabwira abantu ngo ntimukabitinye, nta kintu kibi bizabikora, nta n'ikintu cyiza bizabikora. Nuvuga ngo ikibazo dufite none twebwe tuzi ngo abahanuzi b'ibinyoma ni barya ba Baali, ariko ntituzi ko n'aba bahanuzi b'ibiheko ni abahanuzi b'ikigirwamana bita igiheko. Baza bavuga ngo cyaraye aha, cyiriwe aha, cyakoze ibi, ariko icyo ubwacu nta kintu kizagikora. Tikiza kiryama, tikiza kibyuka, aho gishize nticyohikura. None Yeremiya ahumuriza abantu, hari abantu bakangishije icyo kigirwamana bita igiheko basigaye bagitinya. Ariko Yeremiya yahumurije abantu ngo ntimukabitinye, nta kibi bizabikora, nta n'icyiza bizabikora. Ni ukuvuga ngo mumenye niba Eliya yaratsinze abahanuzi ba Baali, ubu butumwa nabwo bwatsinze abahanuzi b'ibiheko. Hano turi nta Baali hari, ariko hari ibiheko n'abahanuzi babyo. Aba bashamburiya ni abahanuzi b'ibiheko. Hari bamwe bazagira ngo ni abahanuzi b'Imana. Abashamburiya ni abahanuzi b'ibiheko. Ni abahanuzi b'ikigirwamana bita igiheko. Muraba mwumva mwabashamburiya mwe murumva. Nibo baza batubwira ngo kiza kigenda, ariko nta muntu, njyewe sindahura n'igiheko. Nta n'umuntu urambwira ko hari ubwo murahura n'igiheko. Tikiza kigenda, tikiza kivaho kiri. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umuntu watekerezaga ngo uwo bakangaga ngo muwiwe harimo ibiheko agenda ashira ubwoba. Kabariya bari mu gushanyura imatora bakama bayishanyura igaci ikaba yocikamo ngo ko barashakamo igiheko, kandi bakavuga ngo bakagikuramo. Noneho sinzi amenye ukuntu bazafifika. Nigeze kubona umuyumbe umwe afite, ni ukuri kose yari afite urufunguzo, kandi wa muyumbe we wenda uzogwa kuri iki kiganiro. Yakuyemo urufunguzo mureba n'amaso yanje, yaka umugore umwe agasakame, aramubwira ngo aka gasakame ngo bashizemo urufunguzo ngo ko kugira umwana wiwe ngo azohore ngo agwaye gusa ngo baramufunze ngo arashaka gukuramo urwo rufunguzo. Yarufashe gutya ndureba aruhorobekamwe muri ako gasakame ngo amare aragashanyura n'ugwembe, aragashanyura agasakame k'umugore gasha agataye aho ngaho ngo amare. Icyantangaje kandi naricujije nanje iyo mbivuga hariya hantu, kuko nje narabibonye pe, naramwitegereje mbona ukunda agafunguzo gato yahagafata gutya agashaka kugashira mu gasakame ngo amare kugashogora gutya agakuyemo. Bama bavuza induru iravuga ngo bakuyemo igiheko. Yemwe sinokubwira ukuntu byagenze uwo munsi, ariko uku turaza kubwira gute, ariko twabamaganye kabisa. Pasiteri kurakora imirimo cyane. Urakoze cyane. Ubutekamutwe bwarabaye ndetse na maji
ejo bundi numvise umuyumbu umwe washamburiyaga cyane. Ejo bundi yamaze kumenya ko umwuga wabo utagikomeje, ahita aja kuri kamera arababwira ati ndabizi ko ari maji bano basore baba bakoresha. Ati ushatse ansange mu gikari mbabwira amakuru. Ni ukuvuga ngo ubu baraduhendesha maji, hari abitwaza ibiheko, hari n'abandi baguze maji ubu bakoresha maji. Uwo se ni ngaho yari yakiriye ubutumwa bw'Imana, ni ngaho yari akijijwe se cyangwa ni ngaho yari abonye kuko bimaze kumugeza kure? Ntiturabonana ngo menye niba ari uko yabonye ko isoko ishize cyangwa se niba yoba yari yahindukiriye Imana. Ni ukuvuga ngo iwe n'umutima wiwe niwe ubiziranyeho niba ari agakiza. Ariko rero ibijyanye no gushamburiya rwose icyo cyasenye ingo. Ikindi nashobora kubabwira, aba babyeyi bari baratutswe n'inzererezi, mugende mubahumurize. Uwo mwahoraga mutekereza bano bajura bari barababeshe ngo ni umurozi, mugende mumufate nk'umubyeyi, mumufate neza. Icyo mucibagirwe ni amateka y'abapfumu. Abajura kandi kuravuga amagambo meza, ni ukuri ni abajura. Umuntu uza akabesha undi akamuteranya undi agatuma hari umudamu nzi utazuvugana nabi iwabo mu rugo kubera icyo kintu nyine bamushizeho. Kandi noneho babesha murumuna wiwe ngo niwe umwana wa murumuna we yarapfuye, baramubesha ngo niwe wamwishe. Uko nuko ndibaza bavugana. Igitangaza kiraba, baragerageza kubahuza ntibyakunda. Ariko namenye ko muri abajura, mugani wa pasiteri, muri abajura muza mureka guma kubesha abantu no kwiba abantu ko muri ibi mitungo y'abandi. Urakoze cyane. Ubundi iyo umuntu yapfaga, umuntu w'Imana yazaga aje kuzura uwapfuye. N'icyo Imana yatumaga kuwapfushije. Itagutumye kumuzura, ikagutuma kumuhumuriza ukoresheje ya magambo avuga ko abapfuye bazazuka. Ariko uyu muntu uzuza kukubwira ngo dore uwakwiciye umuntu, ntabwo ari Imana iba yamutumye, ahubwo ni umukozi wa Satani ubuje kubateranya. Kuko niba napfushije umuntu akaba ataje kumuzura, ntazanywe no kumpumuriza, ahubwo akanza kuntera igisebe no kunteranya n'abavandimwe, mwe muzamutekereza ngo iyo Mana ni bene iyihe? Umugore umwe yaravuze ngo Imana ngo yobi yabo ngabo, ngo we yo kwemera kareka kaba atagira Imana. Ngo Imana itagira ubwenge bwo kubaka ingo, Imana ifite ubwenge bwo gusambura ingo, ngo iyo niyo Mana ni bene iyihe? Ni ukuvuga ngo abantu bahindukiriye ibigirwamana, kandi ibigirwamana bahindukiriye ni kino kigirwamana bita igiheko. Twavuze ngo ntikizacicara, ntikizagihaguruka, ntikizakigenda, ntikigira umurimo mwiza cyangwa se mubi, aho gishize nticyohava. Ni ukuvuga ngo umurwayi yarwaye arashobora kuba niba atari indwara za mikorobe zisanzwe, yorwara indwara y'abadayimoni, iyo nayo iza ivuye kuri Satani. Ntizibanza ngo uce kubo muturanye. Ayo ni amateka y'abapfumu azatubesha ngo shitani ngo igiye kukuzaho, ngo izibanza ikaja guca ku murozi ngo ikabona kuguhurukaho. Satani gutera yonyine itabanje guca kubo muturanye. Aba bapfumu rero nibo baza batubesha kugira ngo babone uko baduteranya n'abavandimwe. Ariko abo bapfumu mvuze ni aba bakora iby'ubupfumu mu izina rya Yesu, baza bitwaje izina rya Yesu. Ariko Yesu yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza bambaye uruhu rw'intama ariko ngo imbere ari amasega aryana. Yesu aravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto. Imbuto zabo ni izi zo kugenda bateranya imiryango. Byaragaragaye, byaramenyekanye ko kiriya gipfumu gikwiriye gushigwaho iherezo. Murakoze. Noneho tugana ku musozo, naringize ngo nkubaze,
hasi muri komantere nza nsoma amakomantere yawe akenshi hakabamwo abakubwira nabi, hakabamwe bamwe bagutuka bakakubwira nyine ibintu bitari byo. Biriya bintu iyo ubibonye n'ibyo urimo tucika intege. Urakoze cyane. Nje iyo bantuka inza nibuka ukuntu baza batuka abandi babyeyi b'abakiranutsi baba basenga Imana bategereje umwami Yesu. Rero gutukanwa nabo ni ishema ko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo Mose yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ahitamo kurengananwa na bene wabo. Nanje rero iyo bantukana na ba mama b'abakristo beza bategereje umwami Yesu bababeshera, nanje numva icyo kinyoma ntacyo kimbwiye rwose. Amen, amen, amen. Muraba mwumva bene data, muraba mwumva abantu bakunda gutukana. Nimukaza mutukana, gutukana ni bibi. Gutukana n'iby'abana nabo badakijijwe, ariko urifata nk'umuntu ugatuka nk'uyu mukozi w'Imana uhavuga ibintu byiza, ahubwo mumuhe kuraje akomeza avuga ubutumwa. Timukaza mutukana, gutukana ni bibi. Ibyo avuze ni ukuri kandi namwe muba mubizi ko havuga ukuri, gusa abantu babo kwirengagiza, ariko tuba tubizi ko ari ukuri. Rero udusezera pastor wotubwira gute? Murakoze cyane. Icyo dusezeraho abantu bagende bakomeze birinde izi nzererezi zitwaza ubuhanuzi. Ubundi kandi tukaba turarikira amatorero afite bene abo bantu kubagenderera, akabagira inama yo kuja mu kazi. Baje gucuruza protector, uwari utungishije urugo ibiheko, iminsi yo gutunga ingo bakoresheje ibiheko irashize cyane. Mubagane ejo batazaba babandi bakaza batega abantu mu mayira. Mubagane mubahugure kuja mu kazi. Baje mu kazi, naho iminsi yo gutuka ababyeyi urabona ko ishizweho iherezo. Kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana kumureba agira n'impano yo gusengera abarwayi. Abadukurikiye turasoza basengera abarwayi, muraba bazima kandi uzakira azandika muri komantere ko yakize. Murakoze. Kuko pasiteri abivuze ni ukuri, avuze neza, dusezeye neza. Arambwiye ngo nisenge, ndasenga pe, ndasenga. Umuntu wese arambwiye ngo nsengera abarwayi, kandi nibyo tuza tubasengera, natwe ubwacu tuza twisengera kandi tugakira. Rero reka dusenge Imana, dusenge Imana yo mu ijuru izayumva izikize. Mana data twese turi mu ijuru, turashima kuko watugiriye neza aka kanya keza tumaze aha ngaha turi kumwe n'umukozi w'Imana wabanye natwe. Uhabwe icyubahiro data. Turashima imbaraga zawe nyinshi, turashima ko ukomeje kuduha mwami Imana yacu umwanya wo kugira ngo dukomeze twagure ivugabutumwa ryawe. Urakoze kuko utugiriye neza. Aka kanya rero tugiye gusoza iki kiganiro, dusengeye abarwayi. Umuntu wese urwaye, hari abarwaye indwara zitandukanye tutashobora kurondora ngo ni, ariko umuntu wese uri kumva ahari kuribwa, ndamusengeye muri uyu mugoroba, ndavuze ngo mu izina rya Yesu ukire indwara, ikire igende, kuko waduhaye ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni bagahunga, o kwirukana indwara zigahunga. Mu izina rya Yesu turakomesha Satani n'abazimu be, mu izina rya Yesu turakomesha indwara zose, mu izina rya Yesu turagira ngo ureke
abantu b'Imana babeho neza bataribwa n'umubiri, batababaye. Data wera w'Imana, hari abababaye aka kanya bari kwa muganga, baba bavuga ngo ico duha akanya gatoya gusa ngo twumve kuko mwami kubaho neza tutaribwa byoba bigihaba. Abo bose genda ubasange Mana, ubasange ubagirire neza, ubafashe ubakize Mana, babone gutabagwa nawe. Urakoze kuko umva gusenga no gutaka ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye izina ryawe tuzi kubidukoreye. Amen.